Ngoba ngathi sithumisene nisi ngathi sithumisa nje. Kodwa xa iJohn empilweni uthi uma wena wawunke nami siyadumisa uma wena Jehova wawunke sithakathiwe kodwa kolahla izikhiya zasemakhayeni ethu ungahlali bantu kodwa sisekhona sathathela abazali kodwa ngeke ibe impilo yethu kodwa sikhona usathane ikhelile lento yoba sithi kasidumisa bengathi senza nje siyamazi uYehova esithathe emva esisaphambili sihlabelela nge-revelation lethu yoba siyamazi sishiwa ngabantu